Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gito giherereye ku mugabane wa Afurika. Igihugu cy'u Rwanda cyamaze ibinyacumi byinshi cy'ibibazo bya politike. Igihugu cy'u Rwanda cyamaze igihe cy'ibibazo by'ivangura ndetse kimara igihe kiri mu bibazo by'ingaruka z'ubutegetsi bw'abakoloni. Mwaka w'1990 igihugu cy'u Rwanda ibintu byaje kugenda nabi hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba RPF. Abaturage batandukanye bavanwa mu byabo, ibihumbi by'abaturage byavanwa mu byabo barimuka baba impunzi. Igihugu cy'u Rwanda ahazaza hasigaye ari ntaho. Mbere yuko dukomeza, turagusaba ko wakanda subscribe kuri Feeling TV isoko ubumenyi kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye bijyanye n'amateka mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Intambara ikomeje hagati ya Leta ndetse n'abarwanyi ba RPF. Ibihugu bitandukanye, imiryango itandukanye bashatse uburyo bahagarika iri hohoterwa ryari gukorerwa abaturage mu gihugu cy'u Rwanda. Uko gushira hamwe cyangwa se uko kunga abaturage cyangwa se abaturage b'u Rwanda, Leta y'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba RPF bashatse amasezerano yagombaga kubera mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Arusha, akitwa Amasezerano ya Arusha. Aya masezerano yagombaga guhagarika ihohotera mu baturage ndetse agashiraho amategeko atandukanye agomba kugenga abarwanyi ba RPF ndetse na Leta y'u Rwanda, aho bari bafite intumbero yo kongera demokarasi, gushyira hamwe kw'igihugu ndetse bikaza guhinduka amateka, akikongera kuzana hazaza y'igihugu ndetse na politiki y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ibi byaje kugenda nabi. Mbere yuko dusobanukirwa amasezerano ya Arusha neza, biradusaba ko dusubira inyuma gato mu mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, noneho dusobanukirwe amasezerano ya Arusha, ibyayaranze ndetse n'icyo yagombaga kumara. Ese yarabaye kubera icyo atakomeje? Ese byagenze bite kugira ngo amasezerano ya Arusha ntagezweho nyamara yari yasinwe? Mbere ho gato, mbere y'ubukoloni, Leta y'u Rwanda yari igihugu kimeze neza cyobewe n'abami. Igihugu cy'u Rwanda cyari cyobewe n'abami n'abategetsi batandukanye abatware. Ariko nyuma mu gihe cy'ubukoloni, Abadage bayoboye u Rwanda, hakurikiraho Ababirigi n'Abadage. By'umwihariko Abadage bazanye ivangura hagati mu baturage. Bamwe batangira kwitwa Abahutu, abandi batangira kwitwa Abatutsi, abandi batangira kwitwa Abatwa. Ubutegetsi bw'ubukoloni bwaje gutangizwa n'ikintu cyari gikomeye cyane, aho abaturage b'u Rwanda bagombaga kugira amakarita baranga. Umuhutu akaba handitsweho ku ikarita ko ari Umuhutu, Umututsi nawe akandikwaho ko ari Umututsi, Umutwa nawe akagira ikarita imuranga yanditsweho ko ari Umutwa. Ibi ngibi bikaba byarazanwe n'Ababirigi mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe abaturage bari babayeho neza, babayeho mu buryo bwo kuyoborwa n'abami, bagabirana inka, babana mu bitandukanye mu buzima bwa buri munsi ndetse babanye neza. Mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda kimaze gufata ubwigenge mu mwaka w'1962, igihugu cy'u Rwanda ubutegetsi bwaje guhinduka, butangira kuyoborwa n'abaperezida batandukanye. Nyuma Abatutsi benshi baje kwirukanwa mu gihugu, barahohoterwa, bafatwa nabi, batangira kwitwa amazina atandukanye, bajya mu bihungiro mu bihugu bitandukanye bituranye n'u Rwanda by'abaturanyi, igihugu cya Uganda, Burundi ndetse na Tanzania. Imyaka ibaye myinshi bari mu buhungiro. Abanyarwanda bari mu buhungiro batashatse kugaruka mu Rwanda, basabye ko bagaruka mu Rwanda, ariko ubusabe bwabo bwangwa na Leta y'u Rwanda, barabangira. Ibintu byaje guhinduka ahagana kuri tariki ya mbere mu kwezi kwa 10 1990. Leta y'u Rwanda yaje kwatakwa n'abarwanyi ba RPF batatse igihugu cy'u Rwanda ndetse batera baturutse muri Uganda. Ibi bintu byaje kugaragaza intangiriro y'intambara hagati y'abaturage b'u Rwanda, abaturage bari impunzi ndetse n'abaturage bari baragomye mu Rwanda bashyigikiwe na Leta yari hari y'icyo gihe. RPF yaje kugaragaza ko igomba kuzana abaturage bayo b'Abanyarwanda bari barahunze igihugu, barameneshejwe na Leta y'u Rwanda. Ibi ngibi ibyaje kugaragara, abaturage bagarutse, abari bari impunzi ndetse n'abana babyaye ari bakuru. Urumva ko bari bamaze igihe kirekire mu buhungiro. Intego y'iki gihe kugira ngo baguruke mu Rwanda, bari bashaka ko politiki y'u Rwanda yahinduka ndetse Leta y'u Rwanda ikagira demokarasi ndetse abaturage bose bakagira ubwigenge, nta mpunzi ndetse nta uhohotewe. Impunzi zari zagiye hanze zikagaruka mu rugo mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iki gihe igihugu cy'u Rwanda cyari cyobewe na Juvenal Habyarimana, bwari bumaze igihe kirenga imyaka 20 cyangwa se ibinyacumi bibiri. Igihugu cy'u Rwanda cyaje kuzamo ibintu bikomeye cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda habaye intambara hagati y'abaturage mu bwoko butandukanye, abaturage b'Abatutsi ndetse n'abaturage b'Abahutu. Ibi byose mwibuke ko byari byarazanywe n'Abadage.
imidugudu itandukanye yarashenwe, abaturage batandukanye baricwa, barirukanwa, bavanwa mu byabo, ndetse inzu zabo ziratwikwa bikozwe n'abanyarwanda ubwabo. Iyi ikaba ari jenoside yabaga mu gihugu cy'u Rwanda, kuko byari byarateguwe n'ubutegetsi bwari buhari bwa Juvenal Habyarimana wari uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Abaturage barishwe, jenoside yarabakorewe abaturage b'Abatutsi, nyamara nta cyaha bari barakoze, uretse Abadage bonyine ibazanye umwuka mubi mu baturage b'u Rwanda. Ubwo ubushamirane bwarakomeje kutumvikana, birakomeza hagati y'abaturage b'u Rwanda, hagati yabo ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango itandukanye yashatse uburyo yashiraho amahoro arambye kugira ngo iki kibazo gikemuke hagati y'abanyarwanda. Ibiganiro bitandukanye biganisha ku mahoro bikaba byaratangiye mwaka wa 1992, bikaba byaraberaga mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Arusha. Ibi biganiro bikaba byari biyobowe n'abayobozi batandukanye mu miryango itandukanye ndetse n'ibihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda. Urugero, hari umuryango wa Afrika wunze ubumwe ndetse na United Nations. Ikaba ari imiryango yari yagambiriye kunga abaturage b'u Rwanda, by'umwihariko abarwanyi ba RPF ndetse na leta y'igihugu cy'u Rwanda yari hari muri icyo gihe. Uku kuganira hagati y'abaturage b'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba RPF bikaba byari biyobowe n'abayobozi batandukanye. Byarakorwaga hagati y'abahagarariye RPF ndetse na leta y'u Rwanda kugira ngo barebe ko bakemura ikibazo kiri hagati yabo, abaturage bose bakabona ubwigenge, bakaba mu gihugu cy'u Rwanda bishira ukwizana bafite uburenganzira. Ibiganiro bitandukanye byaberagamo byari bifite ingingo z'ingenzi zari zigambiriwe. Ingingo ya mbere kwari guhagarika ibitero cyangwa se kurwana hagati y'abarwanyi ba RPF ndetse na leta y'u Rwanda. Ingingo ya kabiri kwari gukora amashaka atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubikagwa muri icyo gihe hari ishaka rimwe ryonyine ryari riyoboye igihugu, nta yandi mashaka yemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ingingo ya gatatu kwari kugabana imyanya itandukanye cyangwa se guhana ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda mu banyapolitike batandukanye, hatashizweho abo mu bwoko bumwe cyangwa se ubundi, ahubwo bakagabana ubutegetsi. Ikindi kwari kuzana abarwanyi ba RPF mu gihugu cy'u Rwanda nabo bakinjiza mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ingingo yakurikiragaho kwari kuzana impunzi cyangwa se abanyarwanda mu bigo bari barameneshejwe, bari mu bigo by'abaturanyi Uganda, Kongo n'u Burundi ndetse na za Tanzania. Ibi nabyo byagombaga kwigaho muri ibyo biganiro byabaga muri Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ibindi kwari kuganira uburyo ki ikiremwa muntu kigomba kubona ubwigenge ndetse bakabona ukwishura ukizana abaturage mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi biganiro mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Arusha bikaba byaramaze igihe kirenga umwaka biri kuba hagati mu gihugu cya Tanzania. Nyuma y'ukwezi amasezerano arangiye, amasezerano ya Arusha amaze gusinywa, akaba yarasinywe ku itariki ya 3 mu kwezi kwa 8 mwaka wa 1993. Amasezerano ya Arusha yaratangiye gushirwa mu bikorwa, intambara yarahagaze, abaturage bari kubaho mu mahoro. Ariko ese byaje kugenda gute? Amasezerano bamaze kuyasinya bagombaga gushiraho umuryango ugomba kureba niba amasezerano ari gushirwa mu bikorwa. Umuryango ukaba witwaga United Nations Assistance Mission for Rwanda, abakaba barashizweho kugira ngo bagenzure niba amasezerano yasinyiwe muri Arusha hagati ya leta y'u Rwanda ndetse n'ingabo n'abarwanyi ba RPF niba ari gushirwa mu bikorwa nk'uko bari barayasinye mu nyungu zitandukanye zo kugarura abari impunzi, kuvanga ubutegetsi, kugabana ubutegetsi cyangwa se guhana imyanya mu butegetsi, ndetse no gushira igisirikare cya RPF mu gisirikare cyangwa se mu ngabo z'u Rwanda. Aba masezerano yagombaga kurebwa niba ari gushirwa mu bikorwa. Aya masezerano amaze gusinya bashizeho ugomba kuyobora umuryango wagombaga kugenzura niba ari gushirwa mu bikorwa, akaba barashizeho umujenerali w'umunyakanada witwaga Romeo Durrell. Uyu nguyu yagombaga kureba niba amasezerano ari kugenda neza mu baturage b'u Rwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'abari bazi u Rwanda. Amasezerano amaze gusinywa batekereje ko igihugu cy'u Rwanda kibonye ibyiringiro cyangwa se kibonye amahoro arambye azatuma abaturage bashira ukwizana ndetse bakabaho mu mahoro. Nyamara ubwo amasezerano yari amaze gusinywa, ibintu bimaze kugenda neza, bamaze gusezerana amahoro, ibintu byaje kugenda nabi hagati mu banyapolitike batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Batari babyumva neza, batangiye kurwanya amasezerano. Abayobozi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda batangiye gutekereza ko ibi ngibi ari ububasha bukomeye abarwanyi ba RPF mu gihugu cy'u Rwanda, kandi nyamara byari byasinywe bamaze kubyemeranya. Abayobozi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda batangiye gutekereza ko igihe cyabo kirangiye,
ubutegetsi bwabo cyangwa se politike yabo irangiriye muri icyo gihe, batangira gukora ishengezamatwara mu baturage batandukanye kugira ngo amasezerano areke kugerwaho muri icyo gihe, ndetse batangira gushinga ibisirikare bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda imbere, kandi mu masezerano bagombaga kugaragaza ko igisirikare ari kimwe cya Leta y'u Rwanda, ariko batangiye gukora ibisirikare bitandukanye. Abanyapolitike mu gihugu cy'u Rwanda batangiye kugaragaza ko amasezerano atari gushirwa mu bikorwa batandukanye, ariko bamwe bakameza ko ari gushirwa mu bikorwa, nyamara kwari kugira ngo baharanire inyungu zabo. Ugushirwa mu bikorwa kw'amasezerano byatangiye kugenda nabi, bigenda gake gake, ndetse mu gihugu cy'u Rwanda guhana ubutegetsi nk'uko byari byarashizwe mu masezerano bitangira kugenda bigenda nabi. Amashaka atandukanye agatangira kubura ububasha mu gihugu cy'u Rwanda, agakomeza kwiharirwa n'ishaka rimwe ryari rihari muri icyo gihe. Ibi ngibi byaje gukomeza igihugu cy'u Rwanda, noneho gitangira kubaho kijegajega, umutekano utameze neza. Mu mugoroba umwe tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'1994 habaye ikintu gikomeye cyane, aho indege ya Habyarimana Major General wari wari muri icyo gihe yahanuwe ikagwa ahegereye mu mujyi wa Kigali. Ibi ngibi byatumye perezida wari uhari Habyarimana ndetse n'abayobozi bari kumwe nawe bitaba Imana muri iyo ndege, barapfa. Ibi ngibi byabaye imbarutso mu gihugu cy'u Rwanda, abayobozi batandukanye Jenoside iratangira, bavuga ko Abatutsi cyangwa se RPF aribo bahanuye indege, nyamara ibi ntabwo bizwi kuko nta kimenyetso gihari, ariko byahise biba imbarutso. Jenoside iratangira, ariko abaza amateka basobanura ko indege atari yabaye imbarutso ya Jenoside, ahubwo Jenoside yari isanzwe hari nk'uko twabibonye hejuru. Mbere y'uko basinya amasezerano, abaturage b'u Rwanda bari barirukanwe, b'Abatutsi birukanwe mu gihugu nta cyaha bakoze, uretse kuba byarazwe n'Abadage n'Ababirigi, batangira kwitwa Abatutsi, barirukanwa bavanwa mu gihugu na Leta yari hari icyo gihe yashishikiraga ubwoko bumwe bw'Abahutu, ndetse ubwoko bumwe bukirukanwa bukitwa amazina atandukanye. Jenoside biratangiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kirenga iminsi 100, miliyoni z'abantu zari zimaze kwicwa. Jenoside yari imaze gufata intera. Amasezerano ya Arusha muri iki gihe nta kintu harakivuze, kubera ko ibyari bisa nkaho bayangirije ubwicanyi bwari bwatangiye mu gihugu. Muri icyo gihe Arusha, amasezerano ya Arusha ntiyageze ku cyo yaragamije, kubera ko yagombaga kuba yarahagaritse Jenoside, ariko amasezerano ntacyo yamaze. Amasezerano ya Arusha yishwe n'abaturage cyane. Abayobozi bari muri icyo gihe, abategetse, abanyamashuri batandukanye basobanura ko amasezerano ya Arusha yari afite akamaro cyane nko kongera kunga abaturage b'igihugu, kongera kubaka ubutegetsi bumeze neza, ndetse no kugarurira icyizere abari impunzi, ariko ibi ntabwo byagezweho. Ku gutsindwa kw'amasezerano ya Arusha bigaragaza ikimenyetso cy'uko ukubaka amahoro bigomba guhera muri sosiyete, uko abaturage babanye neza nibyo bigomba guherwaho, ariko amasezerano ya Arusha ntabwo yabigezeho, kubera ko ntabwo bahereye ikibazo mu mizi kugira ngo amasezerano agende neza, cyangwa se ibyo basezeranye bigende neza. Ibibazo byose ntibize kubaho byo kwicwa, kwica, ndetse no kuvanwa mu by'abaturage bari batunze. Amasezerano ya Arusha ibyayaranze bikaba byigwa mu mateka. Abanyapolitiki batandukanye biga imibanire y'abantu ndetse n'abashakashatsi mu bijyanye n'amahoro ku mubumbe w'isi bakomeza biga amasezerano ya Arusha mu mateka. Abashakashatsi batandukanye bakaba bagaragaza ko ubutegetsi bwubatse neza, ugukorera hamwe muri politike, ndetse no gukorana n'imiryango, no gukoresha ubufasha neza, ndetse no kubahiriza amasezerano ari kimwe mu bya mbere bigomba gutuma igihugu gitera imbere kikabana mu mahoro. Amasezerano ya Arusha ikaba yaranditswe cyangwa se agasinwa agamije guhagarika intambara, ndetse no kubaka igihugu cy'u Rwanda mu hazaza hafite amahoro, ariko ibi ntibyagezweho. Nubwo amasezerano atagenze neza ngo agerwe ku bikorwa, ahubwo bikagarangira habayeho ubwicanyi. Amateka y'u Rwanda asobanura ko igihugu cy'u Rwanda uyu munsi ni igihugu gikomeje kwiyubaka, igihugu gikomeje kugaragaza icyizere cy'ahazaza. Uyu munsi igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwiyubaka, ndetse biga amateka kugira ngo bubake ahazaza hameze neza, abaturage babanye mu mahoro, bishimye, bafite iterambere, nta bwicanyi, nta bwoko. Aba nibo banyarwanda bahazaza ndetse n'uyu munsi. Iyi yari Feeling TV, isoko ubumenyi. Niba wakanze subscribe turagushimiye.
niba utarakanda subscribe turasaba ko wakanda subscribe kuri Film TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye bijyanye n'amateka mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ciao.